Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Manipod ka ni Kabsat Nida sa napudno nagan tintay drama. Ket ulitak manan ngay baga aday tilaang tipagapgapwan dagiti mairere-upload aman ng biyanang ken biag ti tao a drama. Ket kidawak manan ti support tayo dito YouTube channel tayo a Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. Ket sakbay nga ro ti drama makablaawa mampay dadama sa Evangelista Renz J. Samilin di Tabambang, Nueva Vizcaya, ken Nenita Manuel. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Nida, dirma ng biyanang, idinapadasak ti mutang na adika ket pinaggigiddan ko pay. Awan umno at trabahok, iso nga utang tinamnama kapangalaan iti kwarta. No adag pa utang adda kwarta, ngam no pa nagsisingiran, may stress akon. Rogyak man nga rood, ti agsalaysay. Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo ni ti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro sala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnus ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang, ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin dyan naggatangak. No daduma dayta, kila ko dayti sa ismail. Dayta dyan mula nangina nanang, napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang, iso aswertek, ta natawarak dayta. Kaslatay baknangen at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang tinggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Wen atanay, kastoy manan nga oras tiyo umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia, tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka, lumanumeng ka pa'y. Nagbabak ng dama ngamin. Ngam di da pala baybayan dagiti pautang da. Di da pala idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tairikap kong tinidaw. No rumar kayo. Ta isarak ti balayan. Ay saus nagpudutan nga dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbaga maray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo trabaho na. Anya, ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin maray. Sige, taibagak to kan kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na la ikaro na niya. Maray. Ibagak to kun kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglabakan agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan,
makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramida ka. Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para maula ka datayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mat gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kay di amang risot iti problema. Taanakdak mo. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uri ta kumpleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manayn? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Nina nalulit mo't. Saan mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumatial daw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat to pa'y timparami dyo kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rudan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamaya-ayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrek ka Saan na? Pumayak la ko maagsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! O may kaman! Adda ni nardo! Anyaman ti gagaranan aya. Nagsingir, awang kwarta. O may ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito'y nida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka baro. Saan na? Pakiayab yulangan ni nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas tati bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Engka nga rod makipurdiya tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin apakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wanan ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika ti rumbeng nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrupropa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa din ano mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Ken adda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag lagi tay kalding kao tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Magagat kaya.
Kan amom ayat ayan lagi di kalding kaw. Amok atata. Kan amok tayan ti balay da. Alan, tangdanan dak tani kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kayat mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, ag biyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y amakipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alang arod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang taldaw ko. Ay katala makaamo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Oray inaldaw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, ta umayak man agsingiran. Di ka lang masyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka Nardo. Kat aginanakalata anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan tautang mo mat. Nagkunang amin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada ko na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man di utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulam. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day tailumlamang mo di talikod ang barok. Sabong samad. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabiit lang nga ro, taayabak, barok. Ni, apay da ito asabong Nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. Asika ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na ka ikarik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di ka din singiran iti utang ko kan ka. Uwan saanan talaga?
I love you to, Nardo. Ha? Akpeso? Wala. Nadevelop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inaldaw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo't, enjoyan ta pa'y mo't ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay, marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapula ang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Wala, kaslakastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Ang damat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kano nga itilong table? Ay na, adayo pa'y mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Aywan, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako niti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na pa'y mo't kayat. Ibagbagak nga rod mat daytaken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami mo't iti anak. Wan ko mga road. Ay na no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak mat kat nasingpet ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpet met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na imbagday tananang. Basta gayan ayat kami pailaang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawan. No kasta nga alanganin ka kenkwana. Sinaamun Apay pailang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado itiriknam. Kadyawutang ko nga ro ti pampanunutag. Anya. Bayak nga gayan ayat kami iti mano abulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kang kwa. Nabayagan nga agayan ayat tanida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga min ti panaglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot adata tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Ammom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Ididamo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmutten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya? Iso asore, ngam nasaysaya at nagsinatan nardo. Saan? Di na kumamot sinaan. Pangaasim. Sorry talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya? Ay, di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaan. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayat kan ka.
Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman nak nga rod tamaawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la ko ma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay, no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rodan, makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwan Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo metlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Apay nga tadi mo timimayan diti balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mon? Ay, Kuanardo, sumra ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kwa, kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso nayaw awan ang tiriknakin ka. Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat addamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. Wenangam, imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tidkan. Tapno makisayan to'y listaam dito yung notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat masong saan napod no nagan tintay drama. Ngam sakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dear Manang Biyanang, aday di inaram ko babalasang.
dua idi tinaram ko. Tano sino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong itiar ma'am. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa ka banger, sublyak to dayta. Tasarong karak tay maysa nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano nateng ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam, tainton maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matlanam namak. Aklo na nakadeng. Narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makit-kita kajak magustuhan. Ha? Makit-kitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay ang nakaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kaya tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makikita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisyok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak namin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdag ita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong? Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan, Anya? Inutag, Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo daytay parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka.
pasensyakan. Ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanong arod idikal man masong. Ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Oh, agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te para baw ko pay ladi talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, tamiryendaan ta. Uno saan karne talutwa kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun maminsan, Lerma. I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo, aklunag. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklun kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasam ta pa ikat nga amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen a? No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpaisaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan nak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kastama nga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakaskan ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga ron, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung kadisasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Kawamag, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana bahalin Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas day. Naimbag ni Lerma Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga ron intod na manok ko. Day man na impagod ko ya po unti arimando na lang. Ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kay kayat ko ni Aisa ngam day ja alerma. No da kayo Ngamsyak, nilerma ti kayat ko. Tasan apakipot. San akas kinaaysa apakipot. Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun, anang. Lipatan yun day diyang Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa, insan masaong. Huwan insan, tapakipot mait. Imun una nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabaling nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengam matang. Ha? Katwara. Saan mo ta problema tayo takit, insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na, insan. Siguro, no armam na isa, aklun na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga mintisap-sapulan na itimay sa alalaki, gayt. Kaya't na nga ta? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti daya babain. Tanilerma itan ti ayan ti atensyon ko. Diskarte mo daydan insan. At da bisitam, ay sa anak ko.
Sarong kara nakakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Day, yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala day di ang Masong. Kaya nay, adan nubya na. Naku na nangamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanyak. Ngumad namot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon day siya tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumad damot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lermananang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbaeng. Iso mo tinagdisnudo. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panaway nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta ah. Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, at dalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan ah. Sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang ah. Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga Rod ta mga bakta. Wen ah. At iti kwarta pagpustam ah. Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduda ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram kain ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. O, Lerma, agtriple na ito akwartan sumang peta. Nana, da kayo kumatimay sa nga sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ha? Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang kaw. Wan nana, tanapas nakmat nga agaram kanyak. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. Nukas na, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sige nga, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo ta, insan. Da kayo ay, apay di kayo pelag kasal. Saan mi na masango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Madumot ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalawlawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami.
Kat numanipod nagdin na kamay, kat di kang pulos na kapapa. Aya, kit talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro, insan. Da kami siguro timako na a perfect couple, insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wen lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta, takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wen, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan da ay sa kin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba't tilugan ay tapagbunag da itilako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baknang. Anya abak nang. Awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan. Nailako da aminan. Yan ya, hapay ngay. Kano agkaraabak damatun iti sugal. Nagpadaan da sugador. Iso nga awan maururnong da. Anya, Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no anya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siyak nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbali o talagang day ta alerma. Manipod awan makukortamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakong. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot ak iti pamuspusan. Tapno makabayad ak iti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agiremedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo't dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibiyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo ka ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na natabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti imbayad na kanya. Anya?
titakan! Nagloko ko tayo, Lerman. Tilar aramidan na. Ang supli ka dito, oy! Oh, karting aktirumar dito. Masapol ama itarayak day taabakit. Tilar aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tupay dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid ko matikas jay Ganapay nga intarayam, kasanon nga jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akong. Pumanaw akong dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makammo ka Awan na sa kita bakrang ko. Total na umaak mo lakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kag balin nga graraman masong. Tay di imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram mo't laang ngay karagiti badok. Kat pang lalaki mo't dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak hidawan makukwartamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak idinanang. Kamali ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasaya at nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo ngagbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik anang iwaksi kadagiti agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Ingka gumaak tinagsapul iti permanente at trabaho, ket kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Ket ita addan sa bali anobya ket nasingpet abalasang, ket umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni Bakit na dita Sinait, Ilocos Sur, Yabes kan Abela Family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa Napudnoanagan tintay drama, kastiti ko nana. Dear manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Nga may didandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho, kat ni bakit kulaangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglabakan nagdalos, tamang ano ko na anda nga under di sayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Muring amin nun. Ay na, amumot ajak masangot aglaba lakay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagaran tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Taamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon ma. Ito lang mo't nga awan trabaho. Mano ataw na nagtrabaho akiti construction. Adan dani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karibengak nga ginana. Uray magmamanula abulan kumamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho.
Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam, aginanakang rudmut Apa hindi ka makawawat? Ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibaganan tuping ang dermak. Kat di aglamang kang aglaba, tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay ka, problema ka daytan Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadi, wano sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kay, nakaamuam nga kasapulan na kitibabaunan naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaunan. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaunan. Ha? 3 times adilang ti pandangan ditaw, awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan ninyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo Ha? Agraraman nga agkatulong, kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamo di manugang nyo Kuna na mo't a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agidida Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho tadimot aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdag apagtrabahuan na idi. Dimot simbrakan, nagbutang. Anyan. Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Dak amukan ko na. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kundi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo't ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga kasta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaunan di ti balay. Ngam apay nga kasta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kasta nga raw, jak itudon at isuldam. Ta di ka mo tagtung palit ti tulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas ta anak ko. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasano umina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo bakit? Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bak may nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti ipasuldok ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito Alamat ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nakmaala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom.
Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, tasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ng awid. Ay, kasanungat na dituyan, Mina. Naragrag ko magnamin di pitakak ading. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan. Agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di, di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi di. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rog pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agila ko ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mo ngamin mangto di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong ket awan met kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa yan. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakok di washing machine may adayng. Ala. Kasano nga yan? Di agdarumak nga rodan. Idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklangan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kang ka. Kinapuno na, nabayagan na kursonada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan ta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang kami Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso aka daing. Wanya, kayat nak, ta agawin tan iti lugar yaw. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe. Boyfriend ko. Ha? Agmanok na. Ada, sumberak kayo. Apay, Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak. Basta dia kay pay laku maag kakaida ah. Tane, diyak kayat ama ulit ti da pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapol nga ag kayo iti pagsungrod. Tak kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala agkakaida kini mina ah. Agkaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak kinayat nak Mina. Uwan angam ada matanan asawam. Nagpada talang. Padamot ng anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto tiyag kasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturog nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin nagiti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak.
Agpaiso. Uy, no kayat mo. Kuyugan na, tadwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat Bakaan niya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod, tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga ti social media. Ipanawagam ang mapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti pupus mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min, aya. Ikaw din pus mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo nam naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami na yun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga ajak imbagbaga tapno maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Dagat kastan. Di pala nag-apply, aga-broad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kas damat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak, ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kumaa. Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-broad adagusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napig sa tiradar to'y lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan ma di aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Oh, ni ko mga rudmina ti abayan nyo sana siyak nana. Si Kangarud, apay di ka makauawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya kain san lando. Jaklaim pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak. Kasla jakpat yun tinakita naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet da nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So na lang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makamukan na niya taramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagak tinakita. Wan, agyaman ak manunin san lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awan ang kini ba Apay nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal dito abroad. Abruta ropam, manangal lilang. Ha? Di ko nang jakam mo tararamidang, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana po nung reta. Pudno mo ita babaw ng langit eh. Nabiglaan na daan kami ti relasyon. Uy, amina kay ma. Ada na ginaawatan may. Ang naramit ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict na ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello.
Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sinaakon ni Emma. Sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Aging babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may si asilid. E di dya mo pa'y laan nakita ka sa balyan tinariyak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka pa'y la pumanaw. Idaraw ka. Mag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ano, sumbrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Alat ko ko. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan na darling. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din, Pakawanan na ko, ma. Puno, anagyan na kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalaunay ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata kat napan nagtrabaho iti sabali a lugar. Nagsansanoo ngak iti manuabulan ngam sana ka na uma anang ay ayo kan kuana kat impakitak ti panagbalbaliw ko babaan ti panagsingsingpat ko. Isa na siyan metlaan kanya kat pinakawanak kat naornos manan ti amin iti nagbaetan mi. Alakastan, tigayem mo, Rafi. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.